Eseratte kadırlıklar, vakit kulasan yazmışlar. Sabırı bizim bugünkü tapşırığımız Başkurt yerinin asıl taşı, tanışlardan hiyude olan legendar artist Bibisara Mustafa kızı Asımatova'nın yaptığı ihtilegini arınala. Vakit kulasahında talantlı, görkem şahıstan icad sırrı, bahset tamgağı, hekreler baksağı, yazmış aygırı, durmuş kıssağı. Bütün ayırmağı bizimle birge kalığız. Senin kulda mini hüye bir şekillerge algan kuldaru Şöyle bugün stüdyoda bir sırapaydı hürmet etken onun en kadirli kişileri, kızı, kollegaları, hem toğru dostları, hoş geldiniz huzur konaklar, hem elbette bana bir sırapay turağında hüleginden, her vakit albina yazmış diyen hu ilket şevindeyme, ol yüz kavatlanan. Bana onun turmuşunda köp mü şu tekrem ağır halder bolgan, mihnetler, ağırlıklar, hem ol hınmagan, zarlanmagan. Bir kısım zarlanmagan eyme. Bana nime ifte kalan ayrılsa sevgizin hülevinden nasıl balasağı turağında. Ulan bit onun turmuşundan bir roman yazırga mümkün. Hem bir ise kino çırga mümkün. Yaratayını hülerge mine, olama, çünkü o 1 sentyabr baralmanı mektepke, anın kuldagi yoğine. Şunun ölese kuldek der tegip şundan gına bargan mektepke, уже октябрь başlangaz gına. Ярата тұрғайным де, мектепке ынтыла тұрғайным. Шынан алардың ауылында мектеп 3 класслық қына болған. Шынан Таулықайға барып оқыған. Өлесей мәрхуме әйте тұрғайнағым. Аяқ киіміңді сесіп атла. Çünkü ol bitsineme tuzurga mümkün şual öğünen sıkas, bana avulda sıkas, ayak kimin sisip, Taulukayga tikirim barıp, şundan gına kiye turgayны. Şundan ölese bir tane uzi mektepke alıp barırga vakit tavılmagan işlergen bitindi kolxozda. Şuğa bana hin bir özün göreyim, bir kimden korkma, hin uylauна Allah'dan hora, hin Allah gel haklap durur di, hin tuktağalar geltip, hin alarga bir qasanda ultırma көзіңді қылы етіп көрет деген. Қылы етіп көрет те, hilkine başla, alют хамак, өзіңді алар хинен қорқып үдлері кетірілер. Емелі шул етіп өреті тұрғайны. Allah'dan hora, Allah yardım ете ол, тип келе ете тұрғайны шул өздерін. Хумынан енді, мына әсейм медицинский институтқа, училищеға, дұрысын айта алмайым. Хирург боларға неме. Енді ынтылды шунда кішілерді дауаларға әйе. Но бірінші тапқыр аларды апарғандар енді моргқа. Шунан югіріп қасты, шунан неме қорқып енді. Уфаға барам, артист болам те, өлесе еткен. Неме артист кеші түгіл ол. Бармайын, мені кімге қалдырам, менде бір өзіңгіне мында болам деп шуға әсе барманың о вақытта өлесем. Екінші тапқыр кеуге сықты, 5 балалы ветеран, фронтовикка. Асыната бибісін азаматына мына yazmışına yıldız nuru düşken. Hem şuala onun gerin bugün de alkışlar, bakışlar nağışırlata. Tağla bergüzü tırnap qarı öteyik. Düşlerimde kurem atayımdı
Yıllı qaraş taşlap eseyime dur kapkanan sığıp gitkenin Yıllı qaraş taşlap eseyime dur kapkanan sığıp gitkenin Qayta yine qırdan kiske qarlı Hüyleyini nider görgenin Bir ettemli yine kipken hikmet Koyan kustenesi tigenin Bigrek demliğine kipken hikmet Koyan kustenesi tigenin Ысынып та бибисар Азаматова бына обитінде халмақ тауыш, ен йылығы зарлы ағышының, ысын мәгенәнді халық керсі, һәм күптер оны білмей бетіне бына 20-ден артық бұл баймақта хара заводында эшлей бетіне директор болып. Бына хәзер танышу аралашуыңыз башланды. Қайда Халид Фатиховтар, Илья Фатихова һәм қай бибисара? Biz indi бик кызык танышу булды. Беренче Баймакта гастрольдә ул безне алып кайтып китте кунакка. Һәм шул кадәр иттереп кунак итеп, шул кадәр безнең белән утырып, җырлашып, шул вакытта менә җырлаганны ушым киткән иде. Төн буе мин баянып, аны кат-кат җырлатып утырдым. Шул аннан керсен инде безне алып китте үзенең пивзаводка. Ул вакытта Союзда 2 генә кеше бит хатын-кызлардан, Союзда завод директоры. Берсе Бибисара Мустафина. Анда инде безне аның инде кырында утырабыз, кутыбыз ичеп кына директор завода Илья Белейкебез biz kimden oturabız indi. Ысым директоры кыяфәтте буйла, кол буйсалайна, куркып калган хатта. Әле без уйламайбыз шушылай иттереп, безнең бер туган апабыз күп булар дип күз алдына китермәйбез бит инде. Шулай иттереп шунда башлады. Шул вакытта Уфага килә башлады. Аны Альбиналар, Эльвиралар белән киләләр инде. Төянеп килә. Ул менә кая барса төянеп килә торган иде. Bütün aның кешегә ярдәм итү нәрсә булса да. Шашлыкка тиклем сәбәп килә. Шуннан без ел китә идел буена ибит шунда инде шашлыклар пешереп, бәлки генә пешереп бүлмә шунда бергә бөтен ятып йоклайбыз төзелешеп. Ит тә бар ишкә шунда. Ана нисем һез якын иттек, әлбәттә, һез баян сөймә, һез йөрсе артистка бана барыбер. Әйтәләр Күптәр бит нәрсәләрне ул һез хайлаган. Кеше буларак һинең күңелеңә шул тиклем инә. Һин уны бер вакытта ла онытмыйсың да сыгара алмайсың күңелеңдән. Шундай кеше һин. Элек әйтелгән сүз бар бит менә Аллаһның җыллыга җылан иләшә дигән. Менә шуның күп. Аның җыллыгы, аның киңлеге, аның минем йөрәгем киңлеге, аның бөтен дөньяга җитә торган кеше. Шуңа да бөтен халык аңа тартылып, менә бөтен артистлар, бөтен безнең хезмәттәшләр, бөтенесе аңа тартылып. Улар һәр вакытта Расих Замиш җыеп ала торган иде. Ул исән чакта без бит бер вакытта аерышмадык. Атна саен үзенә җыеп ала, бөтен баймакларны безне шундый кадәр иттереп. Үзем дәвам итеп әйтәм, ул үзе бер җиһад иде. Onun yahan terler başa o sonra da çünkü o üzerine yeri bitiyor. Şu bizde. Mine dikkatlenen rayon kocalar aldığında kalkos akos kocalar aldığında onun avroyu şunda şart buldu. O ellerinde yüzlerden de artık işlerlik değil. Bana şu piva zavodun her zavodun etken vakitte aparaturlarda, aparaturlarda neyse alıp etkana hüle turgana. Bir kadın yetekçi o'zi borib yurib qoyilab shu soturatda neden ep kelib bunda transportni olib bitdi erlikda tarafdaq bitdi shuni qo'ydirib o'rinlashtirib opatda промышленный уже ishkatib chiqarib
Buna şurada güvende. Anım her bir rayın kulübündeki havan tuydarma başka repriyatliler bulayken bir sarahat tutmay turgany. Çünkü onu aşıldı ederlewşi, qader etewşi, yağını qarashta işi yırlap qunaq etewşi yo'q edi. Altınga beraber hoca Hadi bana aytona mitap talukada okuyan sata ben kardeşler ama gayden bet talukada mesela berisi kaça klasta okudum. Ama limaya girip talukaya okudum behtegireydi. Çünkü behtegireyde mektep yanıp gitken. Avuzda bu talukay menen behtegirey arahı keminde 9 kilometre bana. Şundan beten yürüp bana neşiktir hağıtma gidip duruyor bu da yatıp da yürüp okuyan bitende. Şundan gına baytbak internetine koşkan bitende. Sonra gençler onun bana şunday avuzim hem bütün emeğe eder buluğu ana şu zor ihtiramga layık. Aslında tabi bir sıra Zomatovanın bana her yerinde yüzde bir umurdan sahifehi, köngül avazı, yürek siri, saf hayali hem ak tilegi. Dağla bir yurtana bu deyik. Hem kupter aparatı bir sırapay kusip gelebetinde bana öfüge, kim onu sakardı, kim onu karşı aldı, hem şunda barala bana öftü karşı aldığım öfeyle buldu mu, barı kınca katışılıklar, ağırlıklar, tanışlar kup hem lakin baymakta konak bulurarak, bunda öfeyle onu kabul ettiğinse. Aydan jabılgaç betinde ağır şaklarda bola, mana bizning tigi sayımız bitti betinde, andan ağırlaştı, bir zavod noje işletip bulmay, bir kimge de kerekmey, şu vaqtda bir Sara Mustafa'ны Kremllerge barıp, Turkiyalarga barıp, Kasırın da hükümetler tabii. Abarınlar baytı, şularını işlep qaradı. No birinci teşkiler bulmadı, ağırlık zaman gitti. Andan da bir Sara Mustafa'na bu tarafı zeyli söyler. Kuş ufağa, mana Lilian söylesendi, Lilian işe gitti bana. Ondan kildiğinde ol, biz bitinde o vakitte gastrollar birer ay bula turgayna. Şoğa biz etebid, bir uyda turmaybız, rahatlanıp yaşar. Hem bir uyda bir bölmeli bilet. Fatih var. Fatih var, уже с bölmeli kvartira, mana bir bölmeli ketibedinde. Şundan biz gastroldan qaytıp tüşak, bir ay samahatır deydik. Şuna bit albine. Şundan qaytıp tüşak bol bitte tüyünsüklerini yığandayında. Söyleyliye bulay bulmay, bir paka bölme turağında birinde haber yok. Men qaytıp gitem dey. Şuna men bana oltırtıp aldım da men aytam, yaray, bar qayt, tüyünsüklerini tüyele qaytıp git. Hen qaytıp tüşü menen aytasaklar hine, aha, bana bir kerelenip gitkeyin de qayttın mı? Yaray, bana hana tügelen men aytam. Hinin bit, iyenin üse, iyenine Maratka ol vakitte okurga kilirge bik, üfüge kilirge et kalgayını vakit, kimde turasak iyenim. Общежитиеде yaşap yatırmani. Bana şoğa göre men aytam, bir qayda qaytmayın diges, bana şol iyeni diyen hüyden hol turup kaldığında şol dinler. Başlayıp, şundan başlap indi bizim nıklı dostluk, tuğanlıkka aylanıp gitti. Mana bizning tuğandar, bütün tuğandarımız Bibi Sara'nı şol tikim hürmet etip bileler. Hem Bibi Sara'nın tuğandarına biz eliga tiklim barışıp yürüyüz. Şolay biter gibi. Bütün tuğandarımız. Yürüyüş bilen baymak dostluğu da bana tarihi dostluğu. Zindаны bir vaqtda da bir qayda qaldırmaydı. Qozonga ketamiz ekan, Qozonga qo'ya barsak da Bibi Sara azirlan 10 minutdan ketib to'xtaymiz, olib ketamiz. Şuna şimdi bütün Qozonlar, bütün tuğanlar qo'ydagina barmayat, bir rayon qalmadi. Barысы da kelebizde Bibi Sara'ны qaldira ko'rmagiz, Bibi Sara'ны qaldira ko'rmagiz deb Qozonga qo'llanajaqdi. Onsiz kelmagiz deb turadi. Chunki u mana shu tovanning dunyoning jamiyi ko'tara, kishining yuragine kire, buna is gitmeli aytib o'tiramiz. Anda kulamiz ul bo'lganda kulamiz tekrar. Ol sahneler bir türlü bana. Sahneler şunda yavaygana tege tınız kına aytip, motor kına aytip yırlap turab bitinde. Turmuşta
onlardan da юморист кеше yok. Şuay güldürüp, onun bilen yoldalar hizmetin barıp gitkeninde güldürüp hallerdi bitirer şuay. Şunu diktim buna. Bütün de bilir deyme. Kadına uz behem gelir Ali Mütbayev'ka. Asın yundur Ali Mütbayev, şöyle Tataristanda, Batıkistanda, mana diye saparin rayı. Buna kupterde aptirattı bitindi. Bir sen apaydın, oşu Ali Mütbayev bilen şunday şep, şu programı işlewa. Bu nime kerek oldu, kim ulap taptı bana, nimene başlandı rayı. Bunda aslında aytkanda бүгүнкү ошол неден тапшырылды айткым келе көп продар мага тилден нисек менен мындай проектка нисек болду деп халык бүгүн деле караша бар. Чөнки мына мен эле өзүмдүн концерттарымда, гастролдордо жүргөндө күндө Бибис Сарапайды иске алмайынса концерт койгоным жок. Хэмде һәр вакыт әйтәм бит инде халыкка шулай итеп ысынаптардан эле әйтте бит инде. Сәхнәдә ул бер кеше, сәхнәдән тыш ул инде ысынапта юморист кеше. Biz indi konserttaga öştür aldından anımından oturup yaşkaynak olaydı. Bu programmanın öyle nimeleri o. Hem bir buna baymaktık değil, min de baymaktık. Ayda böylesi buna kalay galati. Hem yaş yeget min Allah apay ayda bir tege proyekt işlekti. Meytem bir sarapay bu ayda min bütün de anımlıktaki hayattan tatip duran kişi şu ara biz aldık da bir tönde buna şayet bu taraf ikilip şart ssenariy oynadık da aslında bu ssenariyde birdik Sultan Askarova ol nıklap matırıp yazıp berdi bizge biz indi şu konsept bilen proyekt bilen sığıp yeri başlanıp reklama berdik hem de indi aslında halk buna elek yaptı bir sarpayır yaptı mengere buna bir iki yüzde konsert kegende bütün anşlak buldu halkka ol disiktirtege yumor show buldu bütün aslında aşağılar Mesela kerte yok. Bir tapkır reyli eseyhez barıda bit indi. Nindeydir konsertte buldum. Diskotek kegenlerdi. Bir sarın gayda. Ol декретный de. Bu aslında da var. Bu etkileri küldürüyoruz şimdi. Şu an bir sarpaydım da özünün küldür turgan neler her vakitte. Biz bardak nes konserttan konakka ulardan doğanlarına indi ilk sibaylar. Старый себе. Şundan her zalda oturalım. Tamam ederler. Şundan min oturam divanda bir sarapay otura baldakların eretlep yetip oturayım dedim. Apaylar üstüge oturtalar rızık. Şundan indi diğer sabahına o otellar oturlar umaylanır sığırga. Bir sarapay oturdu. Var. Kayışlarımdan bana foto düştüğüm. Aslında şunday değil oldu. Benim kegende aslında bir şartman bir sarapayımdan birge yaşap şunday etip turmuş yolda sorağına birge yaşayıp Allah'a şükür işlenek. Neyse etenginde yazmışlar koşkandır. Şu akıra bedana birasında en direktörün, kengeçlerin yerden unutmasak bas. Her vakit bizim bilen bulsak indi. Allah'a şükür bugünkü günde Albin apayımdan, Gülür apayımdan biz katışıp yaşayız. Birge şu akıra. Barbar halımdara yetmeyin bir sarapayı. Avulap kara mına orşı üfile yaşayan vakitinde ol üfile güne 5 konsert uyuşturavdığından şahsi konsert neyme hem 6 audio albüm sonra bana üfile işletten 70'i siyir. Ulap kara. Hele tağla beni de tırnap kara öteyik.